yabona nyaye ngithi uNkulunkulu meke ngakakufuni angeke uhambe emhlabeni khona isikhathi mengiphuma ngibheka abangani bami bamile lapha ba right mina ezami izinto ziyabheda angisana nesent manje akunanex ngathatha isibhamu eromini ngakhiya nje ngakhiya kahle ngathatha isibhamu ngadonse one up ngasifaka emlomeni ayikho into engiphilelayo nyazama kuyaphela ngiphilelani kanti mina wenze njani why always kumele ngiqale phansi yabona ngathatha isibhamu ngasifaka la emlomeni la sengithi ngiphula khona itrigger kwaqhamuka umshana umshana nami I think ngaleso sikhathi bekana 7 or 6 years ufika uzonkokotela malume ngilambile malume ngithula akokota akhala athi ngilambile mengivula ngithi nyomenzela ukudla akasekho umuntu uyodlala